Ko kamata ke ngai whai ngai to misnare. Pea ko tuk mau inge tau sio ke ko whi ko toa ngai I programa ko ni. Pe ko ha ai lau ai toi tapu ki e whaki wha misnare. Wai ngai mea ala e tolu. Ke ula ki, ko whapea ke whai longai. Ko whaki ko ke ngāwe e eiki na tutuni e toi tapu ko whaki e vahe hongo fulu. Road begi kongoen pe mea no mipa vai taha valu. Pea ugai e ves koe ni. Pea koe mea ki haari vai koe kau taula e kia na tutuni e otua. Ke nau tau he whatongia e tempare. Wakai ku whaki hono kotoa o e tuku hau hongo fulu mi haa isleri mo nau tofia. Koe whetongi o e nau ngā we he e nau whai ai ngā we o e tēni te whei loa ki anga. Ange e wahongo fulu koe totongia o e nau ngā we koe nai whai. He nau tu I ao e o tua o whea ngai whei lau lau. Pong pong mo e whiawhi mo ngahi aho kātoa ngā. Ko hui ko ki nau tolu e nei tuke rei nau tolu ke nau whai ai ngā ue. Ko no whakarerei o isleri mo e tono nau tu he waha o isleri mo e o tua. Ke whai ngai whei lau lau koe a isleri whakarerei ke nau ngahi a ngarake o tua. Pe nau tu he waha o tua mo isleri ke whakahoko mai ngai tala e. Whakatonu hia e tala e whakalelei ngai aho. Whai ai ngai whei lau lau whakapure anga isleri. Koe ne ange a wahongo fulua tutuni. Koe mea I e whaki e kakai. Mai kau taula e kwhari vai. Koe ko nau tolu, nau nofu ke whatongia e whei lau lau. Ahon, whatongia whakari vai e nuku mau whai. Koe whatongia whakapalofita e ko ngā taia. Koe lakanga koe o e palofita koe whakamotua o sia. Koe ngāwe pe koe na whai palofita e rea ke wholofola e o tua. O mai ia whakataha I malakanga whakataula eiki koe na whai e kuonga Moses moha Iseri. Koe koe ke te whai whakawhi lau lau I ahon. Koe ko whai karaisia e whai lau lau ko toa pe ka koe taula eiki. E angi te wholofola si hova. No whatongia ke ne rea aki. Ke ne whakahino hino e wholofola e eiki. Te mwena e whoki ai koe aha Iseri na o whoko e me whakahe. Na e whai e kau taula eiki rewa. Na o whoki rewa kau taula eiki. Na o whoki mai he kuonga ko ia. O nau tuku rewa o whai e whatongia tupu a koe kau taula eiki. Ra mai a nehe mai a wahe valu. Na e tutu e kau taula eiki he tuunga a kau. A e sela skala ipe. Mo ki nau tolu e kau taula eiki. Pe no tafa akia matitaia mo sema mo ananaia. Ulaia mo hirikaia mo maaseia. Tok matau pe no tok hemana ea petaia Misael Malakai Hasumi Hasapatana. Pe tok e sela e tohi kai mata I he kakai ko toa pe. Pe whai e sela e whakamalo e otua. Pe tari e kakai. Pe ramai rewa. Pe na nau toki lau rewa e tohi. O nau ai ke uhinga ke kakai ai lau. Sio ke whatongia e kau tala eiki. E tuke dek nau tohe kuonga Mosese. Whatongia tuk mai ke dek mautolo I he ahoni. Koe mea bena hanga koe e he otua. O tuke kau tala eiki. Pane hanga rewa ange. E vahe hongo fu koe nau totongi. Koe hao mai koe ke kuonga e whakau fo ou. Nei kai ke hanga I si suia ta ofi e vahe hongo fu. Neo monbe. Ngau e koe ngoku. Tau whai I ahoni, koe ki tau te I he whakawa motu au, tau I he whakawa fo au ko karaisku ai lao ke tau loto e whorofora e tua, I pok moni au pitoia, koe whakia, koe mea I whai me he loto. Ka neo ngoe na kai ki ta ofi e si isu e vahe hongo fulu, koe au tonu ke hoko e vahe hongo fulu, ko pau koe karistiane koe, koe maa ulalo tahai, pe hoko ia koe makatu unga I ke pehe, ko ke toko e mea ai o tua, pa pau te ke whai o lahi ai, ko mea koe tūtūni e holoto ko hui tau I whakau fo ka na hanga e si sua talange kau whare si nau mo toles kalai pe ma lohi mo ati si vai hongo furu mo minite ane tōku mino mo tuku ngai mea ma mawha e lao e whakamau to tonu e whai mesi mo loto tō ka na to tonu ke whai en ena to tonu ke whai ai vahe hongo furu pea oana atuku ena ona atuku e ai mea koe pakai na tonu ke whai e whai totonu e whakamau totonu me whai mesi pe ona tuku ai vahe hongo furu. Aia, iene behe, e pōpōpe mo si isue ke vahe hongo furu I ono konga, na koe ko behe, koe whaki e tonu ke tau ngā ki tau tau kau kristiane, o kai ke tau hanga tūtū ni pāu,
koe ko halao e ke te tau tō, tau pepe koe makatu unga e tau fua ki, pa tau tūtū, ni ka lahi a ngei tau wahe mo furu, e koe wahe mo furu e ne whakau fo o, tamai paura e ke te tau tōru, o e whakakou na ki tau tō. Ai e neonge tau fua ke wahe mo furu, ka koe whakakou na ki tau tōru ia, koe hiko tau tau he lao, koe whua ke tau tōru ia, koe kau Kristiane, koe whai veke whai, koe whai fia, ho nga ia tau loto, he ofa asisu. Koe e makatu unga e wahe mo furu, te tau whai tau tolo hulu atu ai. Kono wa, koe whako ke ngai whakamisnare e toi tapu na e whai e siasko Filipai. Ke toko ni aki ai ngau e whakamisnare koe ai koe na e whai ha apostolo ko Paula. Ma winga abito opito, koe whak pēa o tau ilo, he koe uhinga e whak whakamisnare. Na au me kau misnare me i tōpure anga ki tonga whakotu e siasi ai, pa koe mea rewe na whai e siasi koe tāna ke paanga na e ui koe whakamisnare. Ke tokoni ake ngau e koe, ke ngat pe wahe mea ka whai whekau ka koe ngau e koe toa pena e tu uni, ke whai e siasi na e ui e koe ngau e whakamisnare. Pe o mahu inga pe, ai koe no inga pe no ui koe misnare, he koe ngau e siasi koe misnare lau maari, pena e uhinga pe he. Pe rewa e Paula e Filipai vai wha, tahani maa ke taha no kai o maa, o mawilo whoka o Filipai e fuake a kosperi e taimna alwai me Mastonia, na i kai mua siasi e omi ha mea ki a te au ke ai, ki he tohi o e omi moe atu, ngata pe i a tek mautor, he nā moe ku i Tesalonika, na e tō taha i o tu o ua ho mo omi tokoni ke masiva. Aia, na nau whai nau toi tāna ke paanga, koe paanga ke tokoni ke ngau e whakamisnare koe a Paula, e ne alu o talaki whanonga me kolo ke kolo, o talaki ai ngau e kosperi. Ahoa ni koe ngā siasi, hike ka whai whekau me kolo koe ke kolo koe, ka tau tāna ke paanga whakamisnare, hange kono tāna ke koe e Filipai e paanga koe ke tokoni aki, ke ngau e whakamisnare koe e whai e apostolo ko Paula. Nō e Paula, koe mea ko whai, koe tāna ke paanga koe ke tokoni aki, e ngau e koe ia, poku tu uia he tohi, o e omi moe atu. Ei, koe peono mahu inga e paanga koe ia, he uhiki ia e eiki. Ka wigai koe paanga koe ia e whakatau ako tau lau maari e. Mahu inga be e te tau tō na alu e tau paanga e tau tō ki he vani, kai alu ha tau lau maari e tau ki heri. Koe uhi te kai ke tau tui ki tau tōru ia, e kosperi koe ai ko tau tokoni, ki ono whakahino hino, mo no maranga aki. Koe whakasi rewa, ramai rewa he apostolo Paula, koe ngau e koe ai kau whai whekau kou na hanga whai ako i tau tolu i e wholofola o tāu mo ki nau tolu ia ha ina slow. Whanau kulakti mo te vai ni maini ni stafitu ke tā walu. E kau whai whekau o pure re rei e ko nau tāu ha tokon lo ua. Kai maa ki nau tolu whawhite whita i he malanga mo e whai ako he ulau he tohi tapu. Koe pulu ai ko ne au e koa ne kai tene hai ono ngutu mo e ni longa tāu ngā ue o tāu ke ne mau e ne totongi. Koe ki kongo e longa tāu ngā ue tāu ke ne mau totongi. Profola si isu e ne tukuat koe ai toko whitungu fu mawa e luke vai hongo fulu bes fitu na ne tānge de nau tolu mou nofu e whare ko ia o kai moinu e ngai me te nau o atu se uke i longa tāu ngā ue tāu ke ne paa ne totongi. Longa tāu ngā ue ne alume kosperi koe ngā ue ia ngā ue e eiki alume kosperi o tāu ke ne mau hane totongi. Ien behe koe huinga pēa o e tānaki paanga whamisnare. O aspe to i tapu. Ase vai hongo fulua mo na pitoia tu ne whakamoto pa ko tu iau ta uka jana si sua ta ofia. Ka koe nea koe ke tau pēhe ko whire we paanga whamisnare. Koe paanga i fuaki koe hui koe ngā ue e siasi koe ngā ue whamisnare kono tūwhaki o e ongongo le rei o e eiko sisu Christ. Ka pau mo fuaka mo paanga pēhe ke siasi. Mo ke tau lotu ke o toa ke ne hanga o ngau he siasi ke nau ilo koe nau ngau ku whai koe ngau whamisnare. Na uo mo e kosperi o malanga ake kakai ko toa pe eku mau kore ke pehe mo aho tau he siasi koe siria nā. Ngau he mo e kau whai whekau ke nau ilo koe ngau ku whai koe ngau whamisnare kono tūwhaki e kosperi ngai wheitu ko toa pe koe winga ku whai ei a tānak paanga whamisnare i a Sisu Christ ko alo mo whamu ui. Amen. Parapit mo mea mai mo mea.